ni ceceni ya Inooro TV. Maria tukuharireirie ndurumeni hwaini uyu gikundi kia ojeria kuma Mount Kenya gukidira Raila Odinga akahuranira president githurani-ini kia mwaka ukite igutha kuri kiama gia TSP thutha uria urari munini wa muikariri giti guthamira kiama kia ODM. Munini wa president kumenereria ateti amwe aria augite marahujia uteti wa rumena no kabira ya ateti amwe aria augite marahujia uteti wa rumena no kabira. President kuria obitha avorithi kwiyaria riria maragerera morito muturire-ini. Ino netafarira ya ndurumeni gatho cia mwanya ni nyitaniri wa kumetaboine ya Inooro TV. Retoria kwa ni wageci wa Muriuki. Nibatanya makwa te haria hothe muratwerera muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayu itagwo Michael Jenga na muthenya ni njugani thara. Hwaini wa umuthi wina dereti. Hwaini umuthi twina dereti ya uteti na urumwe wa bururi na dereti ni roka kahinda karia kuronekana kwina ateti aingi ateti mena uteti wa ngui na gusogera ngui na nyoni oda deputy president umuthi akiuria andu tafadhali rekei tutige gwitikira gukorwo tugitwarwo thiini woteti wa ngui nyingi no tulicoka turania atiriri nacio siasa cia irumire cigututwara ku twina muthuri ti Rigathi Gachagua ndwe tuko tukiaraniria nake hwaini uyu. Mutaurito na njira ya ciiko ni wa ngari wa macharia kugo tukiambiriria mohoro maitu hwaini wa umuthi gicunje kia atongoria gitaro-ini kia gatagati aria manyitaga mbaru kioneki kia Azimio la Umoja kiria gitongoragio ni mutongoria wa ODM Raila Odinga maugite mari thafari mwenake akirongoreria kioneki gia kuingira thingira-ini wa iregi makiaria hindi ya mucemanio uria ugomanitio ni gikundi kia Mount Kenya Foundation maugite marehete mendekithia mao kuri Raila Odinga niguo akamahingiria agitweka president mwaka twerekeire. Hwadia wa Muriithi nwe uhariririe rivoti ino hwaini uyu. Gikaro-ini giki kiria gitabanite ni gikundi kia Mount Kenya Foundation igicokaniriirie atongoria kuma miena itiganite gitaro-ini gia gatagati makenda mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga amenye maundu ma bata maria mangienda magekiro angikayukia wathani na thoitu niria egutugania nejigwete kana ndonge ni tuigwete tugitana maritwa na ni andu amwe aigwa kuri andu metagwo na aranga metagwo uguo ni undu wa kindu gitagwo teti uguo tutikwenda menyererai andu aitu tondu mukwenererio na cama ucio mukwenererio na indo iria metameta mucietage dhahabu no ni mukaria hindi mu makorwa ha. Odinga augite niguo gutwarithia bururi na mbere atongoria mabatie kuiguana na kurora maundu maria mangibatara utongoria-ini wa bururi ta kugacirithia biathara nini. And you need to have proper policies to be able to ensure that farmers are happy in the region. His infrastructure, I know because I was minister for roads. I'm the one who planned most of these highways, all the bypasses in Nairobi, where I was knocking houses, the Thika highway, me, even the Canal Marua was designed in my time. It's not been constructed now.
Tongoria ya mugite gatagati-ini ka maundu maria mangienda marumbuyo ni vamwe na urimi, wonjoria, o undu umwe na kunina njovi cia ibango gitaro-ini giki, kuona ni gatagati-ini ka maundu maria maravutia muingi wa gitaro gia gatagati na njira nene. Na tugucokanagiriria niguo tuge na document imwe tondu andu ni makoretwo magicamania, youth ni ikoretwo ikiheana maundu mayo, ya twarenye ni twaheanire murugamo witu na maundu maria hihi tungenda gukorwo tugika thiini wa azimio la umoja, na muthenya wa muthe tukurikagia niguo turikanire tugithie muthenya wa gatano ni maundu mariku magakorwo makiuma thiini wa kirima. Nitocoka twaria uhoro wa security ya indo citu na cia andu aitu, na tuga ati ni wega thirikari ire guka kana ire guthondekwo 2022 ikorwo igikira kira makini uhoro wa security ya andu na indo citu. Gukiri uguo mauritie muingi ukeumiria tariki 10 kivaro-ini gia Kasarani kuthikiriria ndumiriri ya Raila Odinga kona ni marikite kumuvetukia ta mutongoria uria gitaru gia gatagati kiagiriire kurugama nake. Maya no mama maundu maria maririirio ni atongoria kuma gitaru kia Mount Kenya makienda thirikari iria goka mwaka wa 2022 magakorwo mataraniirio. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Masi wadia wa Murithi. Gatho nyingi muno Masi. Twikare oho cigie uteti kuria munini wa President William Ruto ni okireire ateti amwe aria kuringana nake marahujia uteti wa muku na rumena akiuria akenya kwa gwitikira kuhuthirwo kugayukania bururi. Ruto uria waritie kaunti ya Kisii ningi ni okiriire aruti a wira a thirikari aria makoretwo makiingirania na maundu ma uteti akiuga mafatie gwikirira wira uria mahetwo ni thirikari. Mugithi wa munini wa president na timu yake uhugurete icigo-ini ngurani cia kaunti ya Kisii kuma Tambach, Kitutu Chache, Nyanturago, Itibo, Nyamache nginyagia Masimba kuria mokireire ateti aria marahujia uteti wa kugayukania bururi. Mimi nataka niwaulize wale wote tunashirikiana, tafadhali tusiwapiganishe wa Kenya, tuache siasa duni ya ukabila, tuache siasa ya uchochezi. Juzi nimesikia kiongozi hapa Kisii anaanza kuchochea wa Kisii juu ya mambo ya 2007. Sisi kama jamii ya wa Kisii, hayo ni mambo yaliisha, hatuangalii nyuma, tunaangalia mbele. Ruto ningi agiukirira na njira nene atongoria thirikari aria maraingirania na maundu ma uteti riri twerekeire mwaka-ini wa githurano. Nyinyi tuliowapatia kazi, mimi ndio nilitafuta na Uhuru Kenyatta serikali ya Jubilee na tukawapatia kazi. Fanyeni kazi kwa wananchi. Nyinyi hamujui vile ya kutengeneza serikali, my friends. Nyinyi wacheni uchochezi. Wale wafanyikazi wa serikali ambao wameanza ku-criticize viongozi wengine, wameanza kutumia maneno ya 2007. Nataka niwakumbushe ya kwamba you cannot bite the hand that is feeding you. Wakati unaanza kuzungumza matope, ukumbuke ya kwamba ulipewa kazi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Icera-ini riri munini wa president ni athiete na mbere kuhurira ndefe mubango wake wa gukiria utonga wa bururi kuma kuri Mukenya wa gikiro gia thia kiuga kuma hindi ya wiyathi atuire aliganeire. Hapa chini ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Hapa chini ndio tupange biashara yenu kwanza. Hapa chini ndio tupange kilimo kwanza, tuondoe njaa. Augite Akenya mangikamuhe mweke wa gutongoria bururi githurano-ini kia mwaka wa 2022 ni agatigirira ati wira uria mambiriire na President Uhuru Kenyatta ni wakinyanira. Deni ya Big 4 ambayo mimi na Uhuru Kenyatta tuliwapatia ya mambo ya ajira ya vijana, universal health coverage na mambo ya kilimo, mimi William Ruto, kwa sababu ndio nilipanga na Uhuru, hiyo deni mimi niko tayari kulipa. Kuma goko Kisii, Ruto na mbuto yake merekeirie mihango yao kaunti-ini ya Makueni na itanya ria kuhaikia kura manyite mbaru kiama kia UDA aria baadhi ria cagurite thabari-ini yake ya thingira wa iregi. Ngiribotera Inooro TV turekwa ni Wangui wa Mwangi.
Gatho cia mwanya wa ngui wa Mwangi kiama gia TSP ni kiamukirite igutha ringi thutha wa munini wa muikariri giti wa kanja ya wathani wa ngui ng'ang'a guthamira moho-ini wa mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga kuria augite ati kiroto giake gia gutuika mubunge wa Nairobi no gikinyanire na ihenya. Wangui augete ati ciama iria cirombo gitaro-ini gia gatagati thengia ya gukorwo cikirwo nicio cigakorwo kigitio kioteti wa andu aingi citiratongorio ni andu maroya ihinda iraya kuiyukia kana mirugamo yao ya kuria mekuroria arumiriri ao. Waweru wa Nyambura no inohoro cio makiria. Muthiki wa kiama gia TSP kiria gitongoragio ni Mwangi wa Kionjuri uthiete na mbere ukimumuthuragwo ni thama cia tongoria aria manyitirire iturwa cia bata kiama-ini. Waica ikuhi kugira Kionjuri uhoro ni uria urari munini wa muikariri giti wa kiama giki wa ngui wa ng'ang'a uria ugomanithitie gicunji kia arumiriri ake nyumba-ini ya micemanio ya KICC gutonya mathagu-ini ma mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga. Baba, awa wa mama wote tunaongea atiriri neguo na tunasema leo hivi atiriri wa mama wa atiriri tuko na ba. Nikamwangalia akaongea nikamstadi nikasema huyu anatosha. Thama ya Wangui yukite mieri minini thutha wa uria wari mwandiki mutabariri kiama-ini gia TSP Karungo wa Thang'wa uria urenda giturwa gia seneta wa Kiambu na uria wari munini wa mwandiki munene Njogu Barwa uria urenda giturwa kia mubunge wa Gicugu guthamira kiama-ini kia UDA. Kahinda-ini gaka tukoretwo na andu maroneka ni marayumba ndirari chairperson wa kiama kia TSP na ndaikara ku ndirona tutire na mwelekeo na mahinda tutire. Gitaro kia gatagati nikio kina ciama iria nyingi muno cioteti gukinyiria riu na ingi no cirathie na mbere na guthondekwo indi aingi aria maracithama maroiga ati ciaya gukorwo citire na ihinda riiganu ria kwiyambira muthingi na guthondeka icoka ciacio undu cigakorwo na uge munene githurano-ini twerekeire. Tumefurahi sana kupokea wale wageni ambao tumewapokea leo asubuhi katika treni hii. Leo hapa tuko na wenzetu ambao pia wanajiita Hustler Movement, walikuwepo ule upande mwingine lakini leo wamekuja rasmi ili wajiunge na timu ya Azimio. Kiama kia ODM nikiranyitanire na kiama kia Jubilee mareita Azimio la Umoja toguo ni ndiacoka mucie kiama-ini kia Jubilee ndire kiama kia ODM. Akenyita ugeni wa ngui na arumiriri yake mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga augite ati mathagu make ni marie na ni mekuhota gukorwo mari kigitio kuri andu aingi thabari-ini ya mogaruruku maria atanyite kuhuthira kwarahura utonga wa bururi iria nyitirire ati ikambiriria Jumaa ya kiumia giki. Sasa mimi nataka huyu mchana wenu Wangui awe katika mstari wa mbele. Nachukua kama kiongozi hapa Nairobi. Thengi ya tongoria matiganite kunyitirira ati ciama iria ciumbitwo na cirathie na mbere na kumbo gitaro-ini gia gatagati nicio cigatiririra bururi wa ngema githurano-ini twerekeire. Thama iria cirathie na mbere na kuona mahinda kwa mahinda cirathingithia muthingi uria cigireirwo. Kiribotera Inooro TV kuma ofisini nene cia kiama kia ODM kaunti-ini ya Nairobi. Njitagwo Waweru wa Nyambura. Ngatho nyingi muno Waweru wa Nyambura. Komishoni ya ithurano na mihaka IBC riu ni rutire mukana ateti aria manjiririe gwika kampeini mbere ya ihinda riria ritikirie. Muikariri giti wa komishoni ino Wafula Chebukati akiuria honge cia gukinyaniria watho ikinyukie makinya maria mabatie. Oho mukana uyu riu ni ukurumirirwo kuri ateti aria makunyitikana magitabania harambe kuona kiwatho. Muthia wa gutabania harambe ni tariki 9 mweri wa Dithemba. Chebukati ni ahenete mweke onge wa kwandikithia aikia akura eru mwaka turorete.
Muikariri giti wa commission ya mihaka na ithurano IEBC Wafula Chebukati ni aruteire mukana ateti aria marathie na mbere na kampeini mugaro na watho wa ithurano. Na oho gutire muteti ubatie gukorwo agitabania igongona ria harambe kuona kuma tariki 9 Dithemba ni mugaro na watho wa ithurano. A person who directly or indirectly participates in any manner in any or public fundraising or harambe within 8 months preceding a general election or during an election period in any other case shall be disqualified from contesting in the election held during that election year. Kuringana na Chebukati, commission yake ndingihota gukinyukiria aria marauna mawatho maya ikinya o riothe, na uguo akoria honge iria ibatie guthingatithia mawatho maya gwika uguo. It's not a favor that other agencies must work with the commission. It's not a favor, it's in the law. The law says during elections, certain agencies which are associated with elections must work with the commission. Ihoya riri nirikitio ni kanjo ya makanitha bururi-ini NCCK mwandiki munene Canon Chris Kinyanjui akiuga IEBC ibatie kuruta wira wayo itekuingirirwo. Kenyans want assurances that elections will be free and fair. Kenyans want assurances that they will be peaceful. So any comments that you make as commissioners in private and public will be interpreted not as Chebukati but as the commission. Kuringana na Chebukati, commission ya ithurano na mihaka ni igatabania wandikithia wa aikia a kura eru mwaka turorete thutha wa kuongererwo kigina kingi niguo a Kenya aria magakorwo makinyitie ihinda ria guthurana matikana hingiririo nja. But the National Treasury has written to us and giving us an additional sum of 8 billion. Part of which then we shall use once it goes through the supplementary one process in Parliament. That's the money we are going to use. Chebukati aritie hindi ya kigomano kiria kihaririirio ni kanjo ya makanitha NCCK ikigomithania anyiti itemi othe kwaririria ciegie ithurano cia mwaka turorete. Handu-ini ha Inooro TV kuma Limuru kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. President Uhuru Kenyatta ni oritie maafitha a borithi metikire kwiaria riria makorwo na moritu kana mathina oro mothe miturire-ini yao. Ritana ria President Kenyatta riukite thutha wa afitha umwe wa borithi kuraga mwendwa wake andu angi 5 na gucoka kwiyuraga. President Uhuru Kenyatta aritie kana aheanite ndumiriri ino hindi igongona ria kuhumba thumbi makurutu 2500 aria marikitie mathomo ma ruhonge rwa GSU. Agikinya kampeini ya maafitha a GSU mwena wa Embakasi kaunti-ini ya Nairobi, President Uhuru Kenyatta auma na ndumiriri kuri makurutu maria matuikite maafitha a GSU kumoria makinyithie kuguru thi wira-ini wao na kumaririkania ati onao ni andu uguo metikire kuhingura ngoro ciao. Magithoitha na gucanjamura President Kenyatta igongona-ini riri waya kurora ngwataniro yao na urumuri mari naguo gwicirie magikinya hani matoretie moritu ma miturire no tiguo maundu mahana. Muthenya wa keri kiumia giki afitha wa ceceni ya Kabete kaunti-ini ya Kiambu athire mutumia kumuraga aracoka andu angi 5 na kumuraga na aracoka moyo. Shida dunia ni mingi. And mental health is also a real problem. But it is a problem that can be addressed if you reach out. Hakuna haja saa ingine ya kufanya vitendo ambavyo tunaona. Bunduki yako ya kulinda maisha, sio ya kuchukua maisha. Thina wa mirimo ya meciria ni uthiete iguru kuma riria COVID-19 yakinyire bururi-ini, undu uria watumire thirikari ithondeke kamiti ya mwanya ya kuruboyania na mathina ma meciria na kugeria kumethera kihonia. Lakini haswa kwenu nyinyi na waomba na wasii, ukiona uko na shida, iwe ni shida ya kinyumbani, iwe ni shida ya kikazi,
tafuta mwenzako, tafuta ofisa mkubwa wako, tafuta family member wako, muongee naye. Na unaweza kuona kwa kuongea peke yake umepata suluhisho ya shida yako. Tunaelewana vijana? Tunaelewana vijana? Yes. Nona maafitha au gitiri makihitukagira mathina maya. President Kenyatta augite thirikari yake ni hotelete kumaroboya niguo makigaciriria thayo bururi-ini makaruta wira na ngoro ciao. We have also put in place a comprehensive medical insurance cover for all National Police and Kenya Prison Service officers. This cover has greatly benefited officers and indeed their immediate families. Similarly, we have done a lot in improving the state of police accommodation, including the introduction of rental house allowance. These and other welfare benefits initiatives have ensured that the nation of Kenya is taking better care of those who take care of us. Mwaka uyu maafitha 5,000 nio mahubitwo thũmbĩ ya kwanjia wĩra wa kũgitĩra bũrũri, amwe marĩ rũhonge-inĩ rwa borithi cia AP na acio angĩ marĩ rũhonge-inĩ rwa GSU. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki. Gatho cia mwanya Mũriũki wa Mũchoki ukinyegena hau ngona ni wega twambe tũhũmũke Mike. Twikirie na tugicoka mugendi witu ni akinyete hoino muthe no tuko tukiaraniria nake mubunge kuma kuria mathira mundu gwitwo Rigathi no twi nake hoine wa muthe tukiaria megi utetiri kana no waranirie na ithui 2288 ni namba itu ya SMS ni ndona andu ingi muno ona kuria Facebook magitwariria ina mbere na gutuma ndumiriri ciaku ni tuko tukiaraniria nake kaida gatari kunene katwikirie na tugicokereria andu atatu kuhonokio kuma kware ya mahiga ya magoro ya Abimbo thiku 3 thutha wa kumomoka methiinie.